second Bible study. It was effective leadership. So acknowledging the woman here. There was still a bit of an unbalance, but there's definitely some leadership amongst the women. It's been interesting. Just been interesting. The diversity of ministries and practice. But one of the big things here is meeting new people, which has been really awesome. So that's great. Tolo is knowing each other's community a bit more. I mean, we've learned about Texas, LA, Long Beach, and in Australia, they're just massive. And even in New Zealand, Parish and Far, so we've got, Wellington, we have Pukekohe, we have Mopaparea and Mahi. And everyone is passionate about their ministry. But I feel in a fast, but please, we want everyone to share. So I've got in my bed, I think that's an improvement, not really a question. Just please keep it daily for more too, so everyone can have a chance to speak. It's like this whole group here, when is the next one? So good morning, when is the next one? And one person who has already said, America, so. That's for you to all discuss it. And this one is, and also because this is the first and it's very unique, never been done. I don't know if you've noticed, but some of us have gone live and you're getting lots and lots of hits all around the world, from everywhere, like everyone is interested, Arizona, California, even to Britannia, everywhere there's Tongans, Japan, Germany, France, from America, Australia, Hawaii, they want to know. So, no one has got anything. So, just to think about it, go we get a pathway for the future. So, so this is important. We will type it up. Everything we do, summarize, type it, like all of that to you. Even Edwini and Dana, they will type everything up. So by the time you leave, or what I will take away resources. You go workshop or any, if I type out and then you take away, go week for evidence, appraisals, confidently see and report. And I think there is a way to America this. So God is good all the time. And I say God is awesome, and you say every day. God is awesome every day. And then I say God is wonderful, and you have to say you better tell somebody. God is wonderful. You better tell somebody. Pascal kita. Hai, Pascal Nes.
ai me tama me book da wa di ai me book di tau si wai te koe ola e koe moe misi koe ane a ki ono la a si no pe ia ma koe ne tala mai ia o ku ngawe o tua i e feitu o tua pe o ne mea ngawe a ki tauto i e rea ke kakai ke pe neo mo pe tau fe o tau whakafotunga ka pe reo tau rea ati koe lau mai o tua koe o ne whakafutu ki tau turu koe o ne whakainia ki tau turu koe o ne whakarea ki tau turu ui a talia ko tau tore ba o ke taha pe ia o whau e whau mosperi koe waka ko whakatata ai e siasi pe neo te mila o whau mo ue waka ia i haka e pia o matani ka au kune i waka he koe he kono ba pa koe e pia o koe e i waka ko ki tau toro peo te milai o tau hani tau kaira ka i waka pe ka koe haoni koe ne i waka e tau mawe so thank you for all of them o ka taha tau whiawhia kai haoni ka tau whiloa ki ka whiloa ki whiawhia Pong horo pe heo pe who we are and what we do. Now we see your face. O e ato me e toi whakamawhana koe tau whiloa ki whiawhia. O tai mo tau si o whiloa ki mātai, tau lara reo ke tau si o ilo nea koe o tukutua tau roto. The window to our soul is through your eyes. Pa koe a honi ia, o no tāpo ni, pa tau si a whamawa. O ia koe visone koe ni pia mono tāno ai. Koe taha penga sa mea lahi taha koe mamani o nau pehe mai. Ka pau pe koe kaha siasi koe kaha no visone. There's a dead church. Koe taha mo koe visone pia o mou i he unga unu koe tau mau kuma. Koe aru kia ka pasa koe ai waka flores. Ko whamaro atu. Whamaro atu he lau mai Amerika. Lau mai me Australia. Lau mai me New Zealand. Koe hoko mo i heni ko mau whakakoloa. Ko mau tono mo maa e tāpua. Koe hoko mo mai koe whakakoloa ka ki mau tō. Koe tāpua kia maa nusila. Koe haoni, ko kau he whiawhia. E ko kau he lau. Wai am kau he lau, ko mo i heni. Koe hana aane ka pau e mau kumia pia mau tō. Koe haoni, mo ni lau tau paki maa. E ngana me tau paki ma, ka tau piki hama, rea whakatahi pia, ka tau vai, mana. E ko ke he manawa, he mana. E koe manawa, na e hohe ka matanga. Ka koe manawa, koe une tuwhi mo. That is grace in motion. Uwha maro. Ulahe malanga, ka tau hiwa, whawhetai a himi koe ni, koe tau ngāo koe rao. O tui koe e tau visone koe ke kau. O lahi a lau ke langi, ke mea lele o ki ai. O tala pe o fungani, kua noa, kasi o ki ai. O ko lahi a lau ke langi,
keu si o ki ai. Te ke ngā Whakaanau e masima e o tua. ia Whametai ko ke omi ke mausio ki ai. Ki hawi so ne ai ngawe ai a whiona. O whakatatau pe ia ko anga o whaki nai whai e whakatupu. O whaki koe au ke whai o mai ki a hon. O koe tā whatongi o au koe ia ke mama mai. O whamaro atai o tua ko ia koe mama koe ai a whiona. O tālo hono tutu ko ia ko ke tau tangata mo tau tangata. O whatatau ke lotu nai whai koe e mo se se. Au te kai ke liwai ai a whiona ia. Ko ia ho mau tā pati i a koe ni. Ko mea whawhiawhia e mau hao mai. Au tono vele mau tua e koloria. Ki o tuana i langina. O whamaro atu a koe nai mana ma kua tō ia a koe. Ai tatangi ko mau whanoa. Ai whina sia ki ko mau pahewahe i o tua. Whawhetai koe mana ma mo uia na ke ho mai ka te ki mau tolu. Ke tāla ka te mau tolu ke mau o ngā tātu. E imisi pe mo tatau e a whiona. Te a koe ki nau tolu ki e wholofola e a whiona. O tua mo whamaro atu. O ke mea ngawe ki mau tolu. O ke mea ngawe ki a kakai. O i kai ke mahino ki ai a wholofola. O ia whiawhia ho maulau mare e a koe ni. Koe mau i kuna. E a koe kau mai a te kumato. Tumu e po koe ke mau mau a maroro whio. O fo e a koe mau sino a tamai mo lau mari. A mau a hoko sia a aho pompongina. Tuku ke mau tari kuau. E whotutu pa mo i visone koe a kumato. E tā po ki nā ki mau tolu ia hon pe whai mau e pe. A pōre ne kereso mau e ko sispo. O o whai au toa koe mau tamai. Whio lau mai maa ni. Mau a o whai te kuma tolu ni hono ko toa. Whai peo te angata. Breakfast. Jadi, ha. Malo, well, 3